Shubor nakaslem jong unongsan hima. Laingot kirang yakura kin penkre banat yeshimenta hagaran san yakura kabatip kum ka United Professional Boxing man penlong da ka Indian Boxing Council. Kini ki kentop yushan borlang mar banyang uban yakun haka khatri torik unai lor arajar arpulai. Persyayu Adil Rajesh Kumar Singh bana Delhi haka kerdan yakura jong ka super flyweight sanpuar kilo hanong ba Delhi. Katbau Yarab Bor Singh Kharbani bat u Elbin Rani kiban yakun ha Gujarat haka arpusau torik unai lor arajar arpulai. Uyarap borsing on yakun persya yo Devavat Anil Kumar ubana Hyderabad haka kerdan yakura jongka bantamweight sanpulai .1 kilo katba Elbin Rani on yakun persya yo Salim Khan ubana Jammu and Kashmir haka kerdan yakura jongka featherweight sanpunyo kilo kani kade kasian kabasan yo shan borlang manit yeshementa haka tigaran san yakura haka baula job ASEAN bat yakhait ASEAN katba Uyarap borsing on yeshementa haka sian kabaar bat haka sian kabaningkong ula syarem. Kini kirang yakura kila penpau bakila long giba penkriat na kabenta kate karensan yakura na margiwe kinong yakura giba nabar ke jela kilong giba kham klan bor. Dia kumta kila penpau ke jing kemi lenti bani lek kai bha kanang bakin yok khat yo sok ke jing job.
jenis cinta yang datang dari kesin kebasan tentang long lightly softly fight Adam te arti pop Manipur te art ka way itu te pop Mumbai dengan itu te apa dari ngajak te pop Manipur ku ngajak kecil te apa kere long itu pas kere long lakasti te kiểu bên mày cũng ăn đây kia biết gì mà kia rồi kia để hạn mày rồi kia biết đi kén te cả game ta đâm bắt cái chậm như thế đồng entah ini balak te jadi semat mana perdam lah pisang dengan jom rum ta ta khamilti long padahal masih mau akti mana jerong ni long bu nang thang bu lah ai kenang kasap pom yang abang lihat kan te long fa perspektif ni kasap ke balak te long hanya semat kan tapi kemana dia email emisi tentang ini orang kuat kerteng jonga kadai yarap borsing karbani adi konjong ibadares karbani masong sa po saumer punta pat don katrasnem kerta menta kabangan lek menta kadai ga sien ka baat tipilap sien ka beningkong te ngadek po Manipur ngaram ka sien beningkong ya ke game te ngla untuk lupa tambah syukurman baik ba ngan Punjab baru hiki pelihar jongka professional boxing te gede belakam biang hi om hukum ki image te untuk opponent ubang kenduk sa Manipur de ubala biang hi de ubala kam pau ini sitai itu kakren jongai de tusan lang lindo na coach dong ini dong ini professional fight mana mentah te mentah la abnai la dan hakam mentah prepare ini fight dan hantar apa Delhi kunjur apa Gujarat ke bandang la atau tadi te kerja dong te kalian cek maksud te la prepare bahama bala nang dia ru metang nang coach la tristomi nang dia ru dengan coach ngai rap lang iki lagi libon ki minta dan babun jing rap coach metang manga besar kasarki sarenal sar Frankie dan kalang menapor menyerap lagi di kena tai kasi inti ni kang tai deka jingjop tema jingjop bat kawe bat kinile kai ba wa jingjop nulis kinile kai ba as 4% lagi tai kawe da Erki thank you di sekretari jong ketika menjadi professional box council te yang ni dan coach Frankie belong boxing secretary jong begitu jong organisasi jong buat kami Yaidon belong treasurer dan yang menjadi professional box council buat vice president Renon Longsi ti sedang ni jila kai no usnam ban phai khna sabar kadina usnam ajar we ti phan kong Mumbai ti lamba ni phai shan borlang buat Alvin Rani ti aktus sport ba shan borlang la kai yo adron tu ila pois adron ti hadin pat la pha spo yo an pha biang spo Manipur ti asin spo Manipur bat kumju po Delhi shan borlang ti bat kalung kasin kebesan begin pha biang yo shan borlang ke Delhi kumju sya yu Alvin Rani ya bor pha manta ban la kai spo Gujarat ti belong hara afotrik kumju shan borlang ti ke opponent jungki gelong shan borlang ban long manta po Delhi unya kundu bat na po Delhi opponent ju Bakarteng Adil Rajesh Kumar Singh uni boxer belajar pasien record yang ti hakaweight benda kendu di super flyweight ulang rang number 4 hapo India ni Adil Singh Rajesh Kumar ti kumju ia hirabor nilai kai po Gujarat unya kendu baru na open ju undai na po Hyderabad buat Jongshan Borlang UDU Pratap na po Andhra Pradesh buat kumju ya Alvin Rani UDU Salim Khan na po Jammu and Kashmir di Shan Borlang udah kaya kawit super flyweight na to Yarabor bantamweight buat Alvin Rani po featherweight kini langut ke opponent kini kaya po Gujarat Southern buat
lasai pat u fian borlang ha khandro trek un le le ka sport delhi ha khandro trek kan ka fight bala organizer ka Indian Boxing Council bo organizer ka United Professional Boxing Council bat kumju ro po yu ka Indian Boxing Council iba organize bat ki khna iba kwa ban le ka ni la ka ki hab ban le license cha hab penbiang khat ki medical report na dong sedong te ki sala ban register tu insayok ban yok license tang ki ban license ki la ban apply ban ya khun ni ka Professional Boxing Council tadi ki job ka Indian Boxing Council ka bu di record jengki Kita nong siat, aku beli sebuah ni nong saya mah belawan maksud siat men perlat ini siat. Jadi buat aku beli kami kepada ni kena juga bah kita, I siat bikin wan lakai, kajing lakai juga bikin ya ini kesap juga dia, buat kita ya support kami kepada ni kiri ya bah bikin mi jenis kemat. Jadi aku nong saya kau bah dan kena mana kita melakai profile. Professional fight kila banwan joining ka professional boxing association ngi most welcome member ko lagi dan mana gi khana bakin one men joining ka club Frankie Moment pat ngadi working secretary jongka Meghalaya Professional Boxing Council pat ku mala omba ngila seng ya ni ka Meghalaya Professional Boxing ngadu snam arja thuai pat ngila phai gi khana ru banyali lakai Sabah Delhi Manipur but kawai kadi ka jingnya bani ko pau kadi akan liang ka financial support namar ba katkum ka jingle ka shabar ka jinglot hi kadi bet kaman nalri ba I ki coaches ki sir kila da ka ba kulit men sim kila sebun ban island ka bai let ka bai sa ka bai bam ka bai travel nong shidong but kamlong ka ba sok mo ban penmi na ladi hinamar ba ka bunsin hakaliang ka ni ka feel jang ka jingla kai ki khna ki habat pendiang ka diet ka travel na rong sidong but ka jinglut kalong ka ba khambun te kata kawi kalong ka jing ka ban ka pen pau ya baro but nanish mani kermen balada ni dayo kata ka jingerap hakaliang ka sponsorship dan manu ki ba kloi banyarap ya ka association jang ni ban I funding nan ki khna ba kinyo shu ban la ka shaba lada namar ba bur ki khna ki don kata ka sap ka ba khamkar pang ka ba long ka ju ki sap ki khna ki banabar ka jelar te lada ki yo kata ka support pat makir ki man sip ben la ka shaba kinan ru men sim namar ba kat ba yo kata ka lat ka buksiar ka ki yo ban la ka shaba ki compete ki la ka shaba bat kin wara ru ka jing job ni nge khan kata namar ba ka jing trash tom jong ki bor hi ka long ka ba ki alot met ba men sim but tangkatai ke jingkerpat pada dan mana kiba kula banyarap ya ka sing ya ka MPBC kan ka Meghalaya Professional Boxing Council ni kloi ban pedang te jingkerpat ber da ka ba sngoret men sim khna ma ki khna jing kin kiu shmat kin ya shmat bor